nawna thérapie menen salmina nokku ka won don hande le 22 mois 2022 menen andintinawi don ka derol éveil et thérapie siko ɗum rabbu samawati wala arde jewɗo leydi e kam en aray si o jaɓi sendode yoga e ko men miijoto sendoden yoga ko men hooli min inna noon ko men miijoto kon ko goonga kam moɗon ko goonga noon ka nawna sidde. Merci à tout le monde. Partagez le live, mettez le cœur. No tawa toɓɓe ɗe sukuɗen hannde ɗe. Merci Diallo Youssouf, always thank you plenty. Ko honno bani adama on wawata sertude e wondigalji bonɗi mbiɗa heewi kadi heɓude ɗi landalji ɗo e wondigalji bonɗi e relation ji bonɗi e yimɓe bomɓe ɓay fayɗan leydi enen no ne'iraɗen noon ko yen wonu e peɗɗuɗo ko ya wonu moƴƴo ko ya wonu aaden ɗaɓɓowo aljanna teddinowo yimɓe ko ya wonu ñaamowo huɗo lampu gerɗo. Mais le monde est méchant. Aduna on no woodi yimɓe bomɓe en réalité no woodi yimɓe bomɓe ɓe bomɓe ɗo noon no wawi wonde ko an ko a goɗɗo e maɓɓe no wawi wonde ko a goɗɗo e maɓɓe no wawi wonde mo ɓurɗa yiidude on ko goɗɗo e maɓɓe fiya wawu taw daɗugol de mauvaise relation ji bonɗi mais a anda e taw ko on ɗum woni ko boni hara na ko ne'iraɗa neji ne'iraɗa c'est à dire wona ko yewtaɗa ko ngoɗon bon par ce que fi hon ɗum si tawi an ka hakkille ma komo yumma ma e ɓemma on a beaucoup de respect pour nos parents, ils ont fait leur mieux. Karamo koɓɓe on a beaucoup de respect pour eux. Karamo koɓɓe ka école kadduɗe ko ɓen ɗo wiya ma kon no boni si tawi ko boni kon ko ɗum ɗo ganduɗa ils vont te frapper matin midi soir hanno ɓe joɗɗinante ɗi ɓe kikiɗe. Tu seras déçu mon frère ma soeur. Si tawi ko ɗum ɗon woni ka hakkille ma moɓe inna ma on ko bonno moɓe inna ma on ko moƴƴo non là tu ne vas pas s'en sortir. Merci Ibrahima Barkere Diallo. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Faut croire à ça. Merci Kadiatou Nene Amadou, partagez le live. Ko honno wawirta waynodirde yimɓe bomɓe. No wodi yimɓe o leurs espoirs matin midi soir. Yimɓe ɓen huttay ɓe bimbi e ñalorma e kiki. Huttaɓe ka jawdi maɓɓe, huttaɓe ka waɓutuji tanji maɓɓe, huttaɓe ka relation ji maɓɓe, huttaɓe ka celle, huttaɓe tous les côtés. Oui, mais kamɓe tigi ɓe andi hande kadi hiɓe huttede, hiɓe sirede, hiɓe ñamude huɗo e relation ji, kono ko honno ɓe yaltirta ɓe anda. Kamɓe tigi ɓe anda ko honno ɓe yaltirta. ɗum no heewi no mawɓi ka moccoɓe ɓe wono nawnu ɓen no heewi waaliɓe ka labtani wono nawnu non c'est pas d'autre chose. ɓen no heewi ɓe lowtade biiniri nasi woɓɓe waɗi talku nano e ñaam non c'est pas la solution. ɗum ɗon fof ko ɓeyday ɗum son jama mi wondiri Allah taguɗo ko ɓeyday ɓe son jama par ce que siko comprimére yedduɗa fiya ɗan ma fi yo muusu hoore ma on ɗuytu ɓanndu ma ɗon si wowti nden comprimére hanki ko ɗiɗi ƴettata joni ko nayi joni a ƴetta e plaquette ɗum ko fof booje ma ɗen boni a posoni hoore ma sans se rendre compte hande kadi a woni arsique ñawdo si tawi ko moccowo wonma wiide ɗon naati yalti ko mbugoygoy ɗon aɗa ƴettude yaha darnoɗa gurdam maɗa ñaama ko ɗum mo ñamata ha hande ñande ha hande o anda kon jinno. Mi wondiri Allah tawla moccowo hay goto yiyal jinnar hay e goto nanali hawa jinnar fof ko beppade
moccowo hay gooto nanaali hawa jinnaaro yiiraali yitere mum nde kala ko ɓe yottine ma ko beppale je le précise min non wonɗo yewda yeeso mon ɗon wona covid yawgo non je connais ce que je parle ko monima haalande ko je suis expert dedans. Si a faami alhamdulillah, si a faamali alhamdulillah, mi ɗaɓɓa kadi ya faam, c'est pas mon business, je partage des idées. Kram ko baatinijo ha hande on nanali hawa jinnaro, on nanali hawa malay, o ala puttere ko humindirmo e Allah fab ko beppale. Dabari ko fenane, korte ko fenane. No metti non hoolade, no metti hoolade de. Mais sa hoolike a heɓi thérapie a ndikki, mais sa waɗi kono noon de a yeehi a natata aljanna iɗa hooli ɗi piiji, a walta ko ɗanda iɗa hooli ɗe penade 0,1% sa hoolike ɗin piiji a naata yiite na coko capa ko yiɗa duwa fennude à 100% si heɓa ko wiyete kon dayu. Donc may ka haqiqa a wawata tertade wondigalji bonɗi sabu iwugo ɓaawo maɓɓe, sabu accugol ɓe noddugol, sabu accugol ɓe jonnugol mbuuɗi maaɗi, sabu accugol ɓe dankagol, sabu accugol doggol ɓaawo haajuji maɓɓe. Ɗum wona waɗata on serti, ɗum sendata on. No gasa wurinna ɗum sendete woni woɓɓe e bonnoɓe yaha kadi ukkidire woɓɓe e bonnoɓe ɓurɓe towde classe manipulation. Fillito a sertata e bonnoɓe ɓen sabu wi'ugol joni mi noddata, mi yahata, mi jonnata, ɗum sendata. Ko non janniraɗa waynodirgol e bomɓe ɓe, mais jakana ɗum waɗata ha waynodiro. Merci monsieur Ba Marwan. Non, c'est pas la solution. Monsieur ko a yiileɗeɗe Afrique ɗen ka yimɓe ɓen sikka e waynodirgol e bonɗo ko warugol mo ma ittugol mo. Wano laamatériji ma golle ma PDG ɓe sikka yawa sikari yehi, sikari yiwi ɗo hara men serti e lorra. Il est très important de comprendre la thérapie, de comprendre la spiritualité, parce que ça fait mal ko wiete ko spiritualité ko kañum woni naɓude aduna o. Ça fait mal les règles spirituelles. Wallahi wona intelligemment, émotionnellement a wona ñaamowo huɗo. Sa ñaami huɗo andu woɓɓe ɓe ñamata huɗo, ko ñaamowum huɗo ɓe ɗaɓɓata. Siɗa ɗaɓɓude kaalisi noɗo ɓe ɗaɓɓata kaalisi, ko ɗaɓɓoɓe kaalisi ɓe ɗaɓɓata. Voilà. Nde hiɗa doga barki kamɓe haaju maɓɓe ala e barki, ko barkinɗo ɓe ɗaɓɓude. Non, ɓe gale ɗowdi, ɓe gale ɗowdi. Non, ɓe ala dogude, dogata. Donc haray ka haqiqa ka thérapie
a tertike yimɓe bombe ɓen wo tuma fuɗɗiɗa wattande yiila e hoore ma tuma jokkuɗa hoore ma c'est ça ko angal wattangol yiila e hoore ma ko angal yurmingol hoore ma ko angal jokkugol haajuji maɗi ko ɗum waɗi siɗa dogude ɓaawo ton andi aduna ko suɓagol sa suɓike yimɓe ɓen a hawki hoore ma sa suɓike hoore ma a hawki yimɓe ɓen mi fanki ñoño so faali taƴey en ɗan senday dew iɗa e dewgal iɗa e enɗan iɗa e enɗan iɗa andi ko woni enɗan taw hiɗa andi ko woni enɗan yaw landuɗa e pular ko ɗum wiyete enɗan hiɗa andi diina yaw tefa ko ɗum diina taw ndeɗa nodditiro hunde e to anda hunde ko ɗum wonen tampinde waɗa yonanayi goɗo no inna moodi an ɓengu an ɓiɗɗo an mais tawa an e moodiɗo goɗɗodiri ala moodi par ce que moodi c'est des qualités c'est une fonction c'est de la responsabilité wona inde nde wona bugagol ngol sonnajo ko wakazalika ko gollal wona inde nde wona ɗi gendi wona nde wudere wona on maquillage c'est un travail donc ɗum ɗo holli sertugol e yimɓe bomɓe ɓen wona blokugol ɓe tun ka téléphone wona wigo yahata association yahata ɗo ñaña yahata ka wowa huttede to bal ko fuɗɗagol konko wonno ƴettude ɗon naɓa ƴetta ɗum jonna hoore mum 95% yimɓe ara ɓe inne ñamali ɗanaki nanawni iɓe soririni nona yaha ñawloɗa ko fenade il te manipule tout ça ko golle maɓɓe seede ko golle maɓɓe so heɓirali ma no woodi kadi mo yahanta no wonma noddirde noon ko noon woni noddirde kawtal ma ko noon woni noddirde kaari voilà vous êtes tous dans les mêmes pions voilà si o lampe derto ɗo yettali simo wawali mo nangude mi nangaydu c'est un métier ɗo fainéantisme ko métier si tawi bana adama on suɓaaki yahugo ka ley nange ko yahawɓe ɓen ka ley nange o pirjata laawol ngol suɓiɗa o allah okkorte hakkillum ɗo sa suɓaaki yaarugol ñaamugol halal a suɓoto yaarugol nano ko hakkille nano e ñaamugol ko har mi hollani o jonnete ngal gandal ɗo ko an suɓi non gara en wi ɗo ya naatu ɗo ñande o ko honno mi chertirta e kaari en les gens occupent ma maison je ne vais pas donner ma voiture mi falaka jonnude ɗum ɗo je vais pas donner rendez-vous mi wata wadde ni je vais bloquer mi raɗato oɗo non iɗa wawi raɗade on ɗon raɗoɗa ngayi bono ara werna bono kadi iɗa wawi blogude kumba samba kadi naata parce que iɗa mari goɗɗum e ma ko ñawdaka konko ñawdaka e ma ɗon ɗen temmeje ɗe ñawdaka e ma ɗon ngol kulol wongol wadde ha yaha humoɗa e ko ñamay ma wona ko ñamay ma kon raɗotoɗa koko woni pooɗude koko woni surtude ma ko ga ko ñamay ma ko gara ne ko ɗum ittata ko honɗum wonma hulɓinde tawa ɓe yaha e hoggo e pooti hum sardi aman to hunde wotere yimɓe ɓe yiɗatama aduna si a wonani kaɓe faalaɗo yimɓe ɓe yiɗatama aduna si minni yimɓe naɗu fop nder ɗo
yaw ittintina woɓɓe ɓe yiɗatama aduna si wona hara kaɓe faala ya yaltu ɗon yaltinanaɓe ɗon kaɓe faala ya wonu ɗon wona ɗon par ce que ils ont un intérêt avec ça e wongol ma an ka goɗɗo go faala hara wonaka an faalaɗa ko ɗum ɓenta jahannama aduna maygol ma natugo yiite ko sawanu ko goto par ce que a wonali fi ko tagiraɗa a woni fi ko tagira ko ɗum yiyata hiɗa haaɗi hiɗa ñitto hiɗa haala e hoore laawol ko fi hon ɗum e sa inni yo mawba woni e pooti um sardi andi golle naati ko an gayuɗi ɗum waɗi siɗa wullitade oɗo waɗi handi a wata heƴude ton tawɓe ɓen kañum way jaɓi heƴugol e pooti um ɓe ngala wullitade hiɓe ton hiɓe soɗade e ɓaawo ndiyam hiɓe nder ton hiɓe soɗade e ɓaawo ndiyam hiɓe yondinori ko goɗɗo andi fi jawdi maɓɓe ndi ko goɗɗo andi fi ɓe ngure maɓɓe nde ko goɗɗo andi fi ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ko goɗɗo andi si ɓe hajjay si ɓe hajjata si ɓe hajjinayi goɗɗo andi si bene no ɗum ɗon jaɓino ma yi no neeɓi no habbi surre ɓen jawɓe heƴugol e pooti sardi ils sont confortables là-bas mais sayida wultade la gertade oh là là partagez merci Mamadou Sadiou Thierno Sow merci partagez le live mettez le cœur a wawata sertude e wondikalji bonɗi sabu wiigol mi tertike ɓe wota on jaggan ta naddan mi yahata tan kono a jokkodiray joni e sifa makko e noone goo fi on ɗum ila mari temmere nden nde ma nde ñamdaka voilà la place de la thérapie parce que jentagol an ya jento yimɓe ɓen ñawdatama c'est pas équilibré ko be an tigiri jenteɗa wona wonɗo kadi jentotoma ko anduɗo golle ɗen wawatama jent na wigo hino ɗamida hooli ko yummaɓe na ɓe ɓi jon leur propre probléme mo jentoma mo ɗaɓɓitane ñamgo ina hino ɗo ko ñoli ko lutti si tawi a jaɓay heefa itta ma sa accayɗo sa heefi a itti ale a yiyano mutana hoore mum wallahi komɓe ɓen a yiyano mutana hoore na an raɗo to a yiyano mutana hoore par ce que koɓe aranta ko ngala to jaw hewatta ko tamo heɓa aranta ko aranta ko ya plus là-bas so waɗi ya plus là-bas ko ngayi woni yiwde donc yo takko si bono ari e nokkure waɗini tawi ko odeur bon e ngayi woni arde doga heɓana kono si waɗini tawi ko bewum e ñaamo koye huɗo tun jawe yahay le problème c'est toi ko ɗo noon golle ɗe ɗanniniraɗo ko yayema ko bappa ma ko laamu ngun ko Nations Unies ko kawtal ngal ko jajajaja wowtinaɗo sifa koye haala hoy l'irresponsabilité sa éthique ha a inni on ko an woni probléme ko an wonata soli haray golle naati so wona mo Allah yiɗi o watte ko sa liste noir no bannaylen dewgal ngal bannaylen fe iɗay dewgal fallam bonnude golle ɗe iɗay golle awa yo dewgal yooyi ɗo garay mi ko angal jonnugol hoore mum waɗutulo tan jonna hoore mum tan yiiɗa hoore mum danko hoore mum yurmina hoore mum ko angal waɗangol ɗum ɗo hoore mum addi si tawiɗa ukkodirde ɓe ala ɓe nafata ko fof ka yiltutuɗa piiji ɗin e ma ɗum ɗa taway ala place yeehi andi suɓagol ko yaafagol goɗɗum kono a wino a suɓotako a ñaama e huɗo a wuura e gan a suɓotako e goɗɗo go suɓoto
o nawre nano kenen wartire ñaamo kenen o waylta o tappa o adda o mowla o jeeja o wutta o artira kadi o tappa o mowla anna o artira kadi o tappa wiyete ngata wutta mo bonnima nde wotere nam hari anda o bonnima ɗimmo on ngari jeejima jaɓi wona kanko woni ma bonnude jaga ko an woni kañum wonkimmaki ɗum ɗon wona farjere ko jikku ñande o ko ñaawo ko minen kamen yewa ko minen kamen yewa ko min ñawata gonga nafoore wonno yeɓuɗa hay ɓi gonga ko nafoore wonno yeɓuɗa wota wawwa wa leyɗele Afrique ɗo sa heeɓi gonga ko nafoore on gonno ɗum nafma fure waccaɗo no gara wi boyi e moɗon no wondi e bomɓe ino jiɓi ko honno sertirta e maɓɓe arano e maɓɓe on ko an arano e bomɓe ɓen ko an si a bonano a wondata e maɓɓe si a bonanano hoorema a wondata e maɓɓe faamugol ma noon ko religieux jo haalanayi ma ma ɗaaniɗo goo ko haalanayi ma ko yayema ko kawma saafi midra ko geraɗo joni si tawi kala an ko bonnuɗa wona an ko goɗɗo andi kala kadi ko moƴƴinoyɗa ɓe innayi wona an ko ɗum a yiyata goɗɗo mo ko ba wakkiliɗo no immi honki kore payanɗe nano e ñaama fooli goɗɗum resisi goɗɗum ɓeara ɓe dara koto karamo ko kam ko sadakaji ɗo ya plus de responsabilité andi oya ukkodiri e police e gendarme lumbi cowtike jikkike sokama taƴiti yiite joni o ƴawi ka felloy mo jooɗi ton hemo ñamude ko weli ɗo yo yawde lando ɗon mo ene baba ko honɗum woni tarika maɗa fii faalaɓe hewtude ɗon kadi ka fiino kono ganna Allah gollataka maɓɓe taw ya plus de responsabilité o fiimi trop ba o feeti wo ko yahi makko feetino on dikkira honno kono sa innimo baba ko o baba koko wonɗa powude ko o crack koko wonɗa powude ko ɗum sonni fiiriji maɗi kona goɗɗum go peut-être tu le conscientises si goɗɗo golliɗo ko tawata no wondi e nafoore baba vraiment a golli a wakkilike ko an golli ɗum ɗo c'est vraiment no golli ara jaɓale wiyama ɗum ɗum nana c'est pas moi wakkilare fo wombo ange hombo waɗi on woni dina yimɓe no hulɓini donc voici cette jeunesse maintenant no yurmi ndar pay koy idée maɓɓe on fof ko hatti imagination maɓɓe on fof ko hatti ɗaɓɓugol toɓɓe e inde ko darnugol suudu karolan sooda beenuwal wo hajjina yimɓe itta sadakaji mais c'est des personnes très limitées très limitées très limitées. Ils vont passer toute leur vie à travailler juste une maison no kañ ko kanko hajjini gaare kanko naɓi ɗiɗo tan il y a aucun projet liyem fos wuugo ɗon ha lanna arta ɗo ta ko forowo honno ko suudu honno o hajjino wi ka honno c'est ça si ko ɗum wota yaw nokko si ko sifa koye biyoyta yaw nokko tu peux gagner ça ici tu vas vivre très bien d'accord si ɗum ɗo haɗima wuurugol fonder une famille avoir une bonne vie respirer mais c'est pas la peine quelques jours tu vas partir pour tout bon mo yanganaki mo andaka ɗum wi arabugo ɗon ha ɗano ɓooso yara ndiyam waalo wifito donc feƴƴe nden toɓɓere ɗon ɗo ɓaawa en andude laawol ɗum ngol raɓɓiɗude ngol
hitande lannay woni donc hitande portne lannay woni ɗiya formation ji kiɗɗe kiɗɗe on wa tout balancé ça ici parce que yiɗen natande expérience ji kesi tampinali ɓalejo hewtiti angal ɓeydagol kañum go andi kon no andiri non no wowiri non ko ɗum ɗum question ala watna mo yiyata chaque seconde ça se transforme ko ɗum buy wayntoto e ngal buy waynitoto e ngal religieusement jokkuɓe religion politiquement économiquement bus wayntoto parce que ils savent pas innover changegol ala aduna on change no iɓe ɗaani ɗi puissance ji ɗi yata étranger ɓe faamino wota hoolor lamateri jaka hoolortake lamateri ji ɗin kadi faami wota hoolor kohoɓe fi ɗanningol yimɓe par ce que puissance ji ɗin ɗuuɗi pine ɗen ɗuuɗi donc hoolor la base yimɓe leyɓe ɓen remoɓe marɓe métier ji golloɓe hoolor original ɓe ɓen ley hoolor daƴƴere nde ley hoolor wonɓe ɓen ka bateau ley ta hoolor wonɓe ɓen ka deuxiéme étage aduna on fof faami ɗum aduna on fof faami automatiquement si changeali rapidement ils vont s'écrouler parce que jokketeɓe ɓen ɗuuɗi puissance ji ɗin ɗuuɗi jawdi ndin fof wandi no weli suttunoɓe goto yo ɗannin wulure yawa yiida e laamu ngu ñaama ko fof ñaamayno ɗum maayi lamɓe sikkunoɓe yo ɓaaro e puissance haala inde piiji korokoranna hulɓina on puissance détruise lanni lanni tiiɗunoɓe ɓen no arde lo'a lo'unoɓe ɓen no arde tiiɗa e arto Afrique reviens chez toi aray ɗo ñande ko heɓata ka naata aray ɗo ñande ko heɓata ka naata a heɓata ka naata ko hay kaydi a heɓata rentre chez toi mon frère rentre chez toi come home artu kama fuu sala noma tampi nder ndi leydi sona sifa gogo mi haali ɗo c'est à dire puissance ji ɗin har no arde hoorora contrôla politiquement économiquement lamateri ji ɗin lamateri ji ɗin contrôla kañum kadi ko wiyete kon kohoɓe ɗannina le bas peuple maintenant joni noon puissance ji ɗin faami lamateri ji ɗin ala garanti ala garanti say ɓe bas peuple no immi wa ɓe ala garanti lamateri ji ɗin faami hoolorgol ɗanninayi ɓe kohoɓe ala jakana ko fus ɓeeɗa waɗi pré ɓe waylita e bateau ɓe faami si ɓeeɗa waɗi pré fi cokkubireydi ɓe wawi waylitude donc chacun veut se connecter à la base kono haaka wonde ndo woɓɓe no sikkude koko wowi kon ŋoŋoŋo ko tampere nden waɗi yimɓe ɓen haɗi suusa reedu angal kaalis a souffrance ko heege tampere e diina penale ɗum no iwde seeɗa ko kala sakkitorto heddugol ko jeyi so tawi noon nden ñande an a néglige no ko jewɗa kon oyi a wonti apatride wonaka wonɗa to jaɓeteɗa wonaka yiwɗa ga jaɓeteɗa hiɗa andi koy tu as perdu ta femme tu as perdu ton mari tu as perdu tes enfants hiɗa andi ɗum no laaɓanma poyi ɓengu ko inde mawdi ko inde ɓiɓɓe ko inde tinanna pas parce que la vie il faut résoudre des problèmes pour qu'on te paye mais toi tu ne résous pas des problèmes tu crées des problèmes heɓugol ma ɓiɓɓe tu crées des problèmes ka leydi yimɓe ɓen tu ne fais que créer des problèmes parce que tu n'apportes rien wona faux on va pas généraliser donc mayga yewtere men ko wonan nen ɗo kon ka lannode yewtere men wiyay joni noon hiɗen ka Carrefour sa ari noon joni e ɗatteccede par ce que
woɓɓe mon neɓi jantade vidéo ji nawna sen buye mon joni no ka ɗate cele no ka konto yarata wontiday e ko wowano ko ñaama e ɓe huuɗo ka jokka e laawol yalta e ñaamoɓe buye mon no ka Carrefour hande buye mon hande no ka Carrefour no ka ɗate cele yo yaw ka yo yilɓe yo suɓo hoore mum ka yo luttu ka wonano toon yo sertu e maɓɓe ka yo wonde e maɓɓe buy moi je sais même dans votre commentaire je sais comment vous évoluez dans la spiritualité je comprends l'énergie je comprends ɗon noon so ari ha kaɗata jeɗe anda gonto yarata anda ko ɗum waɗatta yo koyemi artu ka koyemi jewre komin seedu ka komin wondo komi darano hoore an ka komi jokko komi gollan hoore ka komi ɗano ka komi himma jonno hiɗa kaɗate jel ko ɗon ɓuri sattude buy ko ɗon tourna ha maaya et pourtant suɓagol ngol encore c'est un tout petit temps sa ari ha kaɗate jele sina ke un tout petit temps sa suɓaki a luttay ɗon rong ha maaya ala e ɓe joni noon sa hewti ɗon a anda ko holngol laawol waɗata jettata anda ko honno gollata joni hara nawna selli wima suɓo tun miiji to moƴƴa suɓo laawol tawgol ngol ɓuttinante suɓo laawol tawgol ngol jonnete la tranquillité du cœur jooɗo miijitoɗa joni ari yaka Carrefour qu'est-ce que je vais faire jento wonkin maki no ande ko ɗum ɓuttinanayma jento malaikajo wonɗo e ma jento consciemment hiɗa andi antiri ko ɗum ɓuttinanayma mais ɓay tun ɗum ɗo ngala inde wona wonugol lampo jagerto wona ca na dina jama wona bergiɓergali mais non ɓuttinante haray suɓo ngol laawol ngol sutiɗa ka ñaamoyɗa suti ngol ngol tawi ngol ɓuttinante peu qu'il soit ko fandi o ko heɓoto nder toon tampere ko woni nder toon si tawi tun a walto ɗanoɗa wonda e ɓengure maɗa bugoɗa nde faalaɗa ñaama ko faalaɗa tu as ton temps libre suɓo ɗum e madi yo suɓoɗa c'est pas facile andi suɓagol ko yaafagol goɗɗum hay si ɗum nafinoma hanki nafatama hande nafatama janga suɓo ngol laawol ɓuttinay ngol ma ɓeyday ngol ma yiɗa ande a cino ɓeydagol a acci suɓo ngol laawol ngol a ƴettata copie ngol a yahata thérapie fi mum hande kadi suɓo ngol laawol ngo a yahata ñaawitede ngo a wernata bonɗo kamma ko ɗum ɗon noon satti o ko ɗum ɗon satti ko ɗum ɗon kutuma o ko ɗum ɗon tawi ko be waɗu ɗum ko ɗon noon golle ɗe lorsqu'il y a de sacrifice à faire un prix à payer ɗum ko yen pottito yahen ka fammere wurgol noon e ngayi ka welade ñaamugol huɗo c'est pas facile mi andami ko ɗum ñaamugol huɗo a anda kombo adma andugol mira sikki kadi fellita mira wiude mira ɗon rewugol laawol ñaamugol ɓuttinangol wayi a taway walanaki ma a taway ɓernde ma nden no jiiɓi yawgol e mum mais c'est le début de ton paradis yeeso toon ko canɗi koko foti tu woni yeeso toon kono ɗa no foti ha ka inde toɓe jawu barki arani men no foti kono yeeso toon ko ñittagal wulla ñitta fuwe yeeso toon no wuli ha yeeso toon ko ninse musuɓe parce que à la fin ils vont t'abandonner à la fin quand tout le temps tu resteras seul tu vas mourir dans la souffrance, dans la galère, dans le regret. Goto kadi yiɗatama parce que
tu t'es abandonné, tu as abandonné même ton créateur. Jokkuɗa ɓeeli foti dina yimɓe toɓɓe mi andu nottojiɓe ko ɓe jonna e maako c'est zéro, ça paye pas. donc aray fi on ɗum yasuɓano ngolɗon laawol ko ngolɗon laawol tum marɗa droit wongol hoorema transformoɗa wayloɗa ƴetta ko faalaɗa ko accita ko a faala ko ɗum tum marɗa droit wigol o mi waɗata ara goɗɗo tiran jalima ko ɗum tu wata walade ɗanɗa tawa dankimaki mais super ko ɗon goɗɗo konkata ka bafal ma mais ça te dit rien a hula yawgol wuddita ko ɗon lewru ma yata tu n'as pas peur ko ɗon voilà tu as le temps voilà ko ɗon ɗantoɗa ko ɗon ñamata ko ɗon bay c'est le paradis sa maayi e mum no hasi ka maayi e mum ɓay ko aljanna maɗa fina ya aljanna ɗum tori de donc haray hande ko ɗo wonde ngaddude meɗen salmina meɗen weltano sponsor ɓe amen ɓen fof wontiranɓe Laguine wontiranɓe États-Unis Ceerno Diallo Bam Mamadou New York Janabou Seydi wontiranɓe Amérique monsieur Bocar meɗen salmina on foppede moɗon on wente tous nos sponsors tous ceux qui nous appellent ici et qui nous soutiennent. Voilà, wontiramɓe en Europe, wontiramɓe en Belgique, wontiramɓe en France, monsieur Charlie, wontiramɓe en Belgique, madame Fatou Baldé, meɗen salmina nokku ka won ɗon. Voilà, merci beaucoup. Meɗen salmina kala ƴettuɓe thérapie je jungo amen, meɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faminɓe thérapie on. Thérapie c'est la méditation, c'est-à-dire ko taskagol hoore mum kañum tigiri itta ko woni pooɗude lorra kon adda e mum kara wona jooɗagol fela yimɓe wulla hoolora penale e beppale e talki e mocco e ko wonani on tout ça c'est des mensonges pour vous tromper. Si moƴƴirima ko an woni ko moƴƴini, si bonirima ko an woni ko boniri. ɗum ɗon noon ɗiɗi kala ala e lagoy ko moƴƴirma kon e to ɓeyda ko bonirma kon e to ɗum ɗon wonane karama ko fiinoɗa naka wullete adnam naka haajete non. Voilà, kala on ɓe sodde lekki ɓuuri je jongo amen, voilà, changez votre comportement alimentaire, changez ɗum noon no woni ɗon e ñamirde non reno ɗon kala ko yiɗon e nder potiru moƴƴana bane adama kala ko yiɗon no waɗa e nder potiru ha laaɓa ñamete winda bindi fotina ha moƴƴa en wiyay goy no foti mais laaɓa sike itta heege mais ɓandu ɗum haaju mum ala e mum fayda. Donc kala ko laaɓa c'est toxique ko poison. Bon, ñamgol gotum e ɗiɗi kenen y a pas de problème. Kono si tawi ko ɗum woni ñametema andu tu es en danger. Tu es en danger. Tu es en danger, hein? Tu es en danger. Parce que bonna teteki ma ɗum loƴina heere ma nde loƴina ɓooƴe ma nde. Donc hande haray ko ɗo wonde ngattude. Merci beaucoup. Merci Hafizou depuis les États-Unis. Salam alaikum wa rahmatullah.